Hari ni aku akan ajar kau cara nak jawab soalan ini sebab ini ialah soalan yang paling bijak dan soalan yang saya paling sering kerap dapat dalam DM di Telegram, TikTok, Instagram semualah. Everywhere I go akan ada orang tanya soalan ini. Bitcoin nak naik atau nak turun ni? Bukan saja Bitcoin lah, it can be any coin. XRP nak naik atau turun, Sui nak naik atau turun, Doge nak naik atau turun, any coin lah, can be anything. So saya nak ajar you guys macam mana nak tahu sendiri adakah benda ni akan naik atau turun dengan 100% keyakinan. Okay? So, sebelum tu saya nak cerita sikit. Ini gambaran yang saya dapat. Bila orang tanya saya soalan ni, inilah gambaran orang tu dalam kepala otak aku. Aku gambarkan orang tu dia macam ni. Dia tanya, Bitcoin naik atau turun? Okay, sebab orang yang biasa tanya soalan macam ni, usually mereka tak ada plan pun. Dia just nak tahu Bitcoin naik atau turun. For what? I don't know. Aku tak tahu. Kenapa dia nak tahu? Aku pun tak tahu. Aku tanya kenapa dia nak tahu? Dia pun tak tahu. Right? Dan aku tak tahu kenapa dia nak tanya sebab at the end of the day dia akan buat benda yang sama juga, which is dia akan letak duit dia bila market sedang pump. Dia akan guna strategi buy high and sell low. It doesn't matter. Kau bagi tahu dia benda ni naik ke turun, dia tak kisah. Dia akan buat benda yang sama juga, which is buy high and sell low. Macam mana aku tahu? Sebab aku dah bertahun-tahun dalam dunia kripto. Aku dah bertahun-tahun bekerja dengan beberapa exchanger dan aku nampak data. Dan aku tahu bila orang aktif membeli kripto dan bila orang aktif menjual kripto. Dan selalunya orang aktif bila market sedang pump. Right? Bila market turun, tak ada orang nak beli. Serius, tak ada orang nak beli, tak ada orang nak jual. Bila market pump tu, baru orang nak beli. When the market is at all time highs, baru orang mula beli kripto. And that is a fact. Bukan aku cakap je, aku nampak data ni. Dah bertahun-tahun aku nampak data ni and it has been proven over and over again. Right? So, it doesn't really matter kalau you nak tahu benda ni naik atau turun. Kalau you punya mindset ialah macam ni. You nak buy high, sell low, buy high, sell low. Okay? But what if you could actually tell? Right? Maybe mungkin you betul-betul nak tahu. Right? Macam mana nak tentukan adakah benda ni akan naik atau turun. Right? Then you're on the right track. Kalau you dapat information tu dan you dapat apply and execute upon that information, then that's good. Tapi kalau you tanya sebab nak tanya je, sebab nak buat bising je, there is no point. But if you nak tanya sebab nak belajar, nak execute, nak buat plan, then teruskan tengok video ni sampai habis. Okay? Sebab aku akan ajar kau cara nak tahu sama ada market akan naik atau turun. Bitcoin akan naik atau turun. Okay? Dan jawapannya ialah actually sangat-sangat senang. Ini jawapan dia. It may or may not happen. Right? Sebenarnya, kita tak tahu. Nobody knows sama ada market nak naik atau turun. Kalau aku tahu sama ada Bitcoin nak naik atau turun, aku dah kaya. Lama dah aku kaya, guys. Aku sudah kaya. Kemarin, kalau aku tahu Bitcoin akan dump hari ni, aku dah short. Right? But the answer is, nobody knows for sure. The only thing we can do sebagai trader atau sebagai market participant ialah untuk membentukkan sebuah plan atau strategi. Kita tak boleh tentukan pergerakan market. Right? Dan kenapa kita tak boleh atau tak tahu dan tak boleh tahu sama ada Bitcoin akan naik atau turun? Ialah ada banyak sebab. Sebab pertama ialah soalan yang awak tanya tu tak lengkap.
bila orang tanya aku soalan macam ni, soalan tak lengkap. Kau nak tahu market naik atau turun untuk apa? For what? On which time frame? Market ni fractal. Mungkin aku tengok one minute chart, okay, macam nak naik. Aku tengok daily chart, macam nak turun pula. Aku tak tahu kau nak guna info ni untuk apa. Soalan ni sangat-sangat mendalam. Kalau kau tanya soalan macam ni, surface level je, aku boleh bagi jawapan yang surface level. Right? Aku boleh cakap, ya, nak naik. But maybe in 10 years. Right? Nak naik sebab confirm in 10 years Bitcoin akan naik. Maybe dia naik $1 je. Who knows? Right? But first thing, soalan ni memang salah. So get that out of your head. Soalan ni memang salah sebab tak lengkap. Dan kau tak boleh dapat jawapan. Right? Sebab macam saya cakap tadi, ada banyak faktor. Berjuta faktor. News, sentiment, data economy, whale movement, right? Technical analysis, Trump, right? So many things affect the market. Right? Setup cun-cun pun boleh fail. Kalau ada news tiba-tiba keluar, right? Kalau analysis salah sikit, Bitcoin tiba-tiba dump, right? Japan increase interest rate, whatever, something can affect it. Setup cun pun boleh fail. So, kita sebagai trader atau sebagai market participant, kita tak boleh ada mindset nak tahu market nak naik atau turun. Sebab we don't know. Meramal itu berjudi. Right? Kalau tak ada plan dan risk management, meramal itu berjudi. Okay, sebab we're just guessing. Okay, ramai orang fikir trading macam ni. Aku rasa market nak naik, so aku akan buy sekarang. Atau aku rasa market nak sedang dump, so aku sell sekarang. Aku short sekarang. Tapi bila kau ada mindset macam ni, number one, kau tak ada plan. Kau sedang meramal. So, automatically menjadi judi. Nombor tu, kau terlalu yakin sampai kau boleh jadi over trading. Kau tak nak cut loss sebab ego. Dan kau trade ikut feeling. Bukan ikut data, bukan ikut plan, bukan ikut strategi. Kau trade hanya ikut feeling. Right? And as a trader, this is completely wrong. Sebab as a trader, the only thing that we can control ialah plan kita. Right? So the proper mindset yang awak sepatutnya ada as a trader, as a market participant, right? As someone who wants to make profit from the cryptocurrency market, right? Macam kita buat bulan ni, I was just doing the trade records untuk bulan lepas. We had a positive 5.5 RR, right? Walaupun we had a series of 4 losing trades, kita berjaya juga close bulan ini dalam positive profit. Right? Tanpa perlu tahu Bitcoin naik atau turun. This is all just from planning. Having a plan and managing your trades. Okay, by the way, if you guys nak join, nak tengok cara saya trade, cara member lain trade in the community, right? All my TP, entry, stop loss, exit, semua saya show transparently in the academy. You guys boleh tekan link di bawah. Okay. So the proper mindset you should have sebagai trader yang bersedia ialah kita bermain dengan probability, ya, probability or scenario. Bukan confirmation, ya, bukan confirmation. Okay. So a professional trader akan sentiasa tanya diri dia, manakah point of interest, POI? Contohnya macam mana level penting, support and resistance, supply and demand, atau di mana harga boleh mungkin akan buat rejection atau confirmation. Dan dia akan menggunakan logic if then. Right? If then. Kalau ini then itu. Contoh, kalau price break dan hold atas level ni, aku cari long. Right? Atau kalau price reject dan turun bawah zone ni, aku tunggu short. Right? If and then. Basically, sebagai trader or sebagai market participant,
we want the market to respect us before we respect the market and execute our plan. Right? Sebab kita tak tahu market nak naik atau turun. Kita hanya tahu plan kita. Kita hanya tahu mana level penting. Dan if price sampai ke level penting ini, then aku akan execute plan aku. Then aku rasa ada kemungkinan price akan naik. Right? My plan is aku nak enter long sini. Right? Tapi kalau tak naik pun, that's when your risk management plan comes into play. Right? But okay, you also have to understand that staying neutral juga boleh avoid atau mengelakkan bias. Saya selalu nampak in crypto lah, most strongly in crypto, orang selalu akan pilih side, bullish, bearish, bullish, bearish. Sekarang masih bull run, sekarang masih bear market, sekarang bull run. Kalau kau masuk satu mindset macam ni, kau akan limit atau kau akan effect kau punya bias semasa trading. Yes, if you're an investor, kalau you jenis spot trader ke, or you investor meme coin ke or something, then yes, mungkin you kena tahu. Right? Mungkin you kena tahu when is the most likely time bull market might start, or when is a bear market, supaya you can plan your positions. Tapi sebagai trader, try to stay neutral. Right? Sebab macam kita cakap tadi, market is fractal. So, kalau you ada mindset, oh sekarang bullish, sekarang bullish, sekarang bullish, you akan jadi buta dari potential opportunity. Mungkin ada opportunity untuk short and buat profit, tapi you dah tutup satu mata. You tak nampak tu sebab your bias untuk bullish terlalu kuat. So, it's important to also stay neutral to avoid bias. Tak kisah market ada turun, yang penting kita tahu bila nak masuk. Yang penting kita tahu apakah plan kita. We don't even need to know market nak naik atau turun. Right? We just need to know if this happens, then I will do this. Ya. Bila nak masuk dan bila nak duduk diam. Right? Like I said just now, we want the market to respect us before we respect the market and execute our plan. Kalau market tak respect kita, tak masuk pada plan kita, tak payah trade. Right? We want the market to respect us first before we respect the market. In other sayings, jangan kejar market. Okay? So, trader yang neutral, ciri-ciri trader yang neutral ialah boleh ubah bias bila market berubah. The market is always changing. So, trader akan ubah bias dia. Kadang-kadang aku nampak pernah terjadi, aku buat plan ni, ini plan aku nak long, tiba-tiba market berubah, aku ubahlah plan aku. Dan orang tanya, kenapa you ubah? Tadi nak long, sekarang nak short pula. Tadi nak long, sekarang nak long. Sekarang besok nak long, lusa nak short. Of course lah, kena berubah. The market is constantly changing. That we have to adapt. We have no control over the market. We only have control over our plan. So as the market changes, our plan also has to change. It's logic. Right? So trader yang neutral, they see the market for how it is. Dia akan berubah mengikut market, mengikut plan dia. Right? Dia tak buat decision mengikut emosi. FOMO, greed. Right? Fear. Yeah? And kita fokus pada setup yang betul-betul high probability. Kita tak tanya market naik atau turun. Market naik atau turun. Hari ni nak naik atau turun. Nobody knows. Right? We only know what our plan is. Okay, we only know what our plan is. So, the golden rule in trading ialah trade apa yang kau nampak, bukan apa yang kau rasa. Okay, maksudnya trade ikut analisis kau sendiri, bukan ikut cerita Twitter, bukan ikut apa saya cakap, bukan ikut YouTube or whatever. Trade ikut analisis kau sendiri. Sebab hanya kau yang boleh jawab soalan itu. Right? Sebab kau yang tahu semua details yang kau nak. Right?
Okay. Tunggu price, respect plan kau, and execute your plan. Tak kisah win atau lose, yang penting kau ikut plan. Sebab at the end of the day, market akan buat apa dia nak. Sebagai trader, sebagai market participant, we can only do our best to create a plan and stick to the plan. Okay. Like I said, you guys boleh tengok. This is basically my trading journal. You guys boleh masuk sini, you guys boleh back test sendiri, right? All the trades. You can follow the trades yourself. You can go as far back as you want and look at my trading history, right? And you'll see that system always beats speculation. Right? So having a system, having a plan, sticking to it, and executing on it will beat speculation. Right? Ada plan sebelum entry. Kenapa nak tahu entry? Tahu kenapa dan bila perlu cut loss, tahu bila perlu TP, dan hanya entry bila market tunjuk confirmation, dan respect plan anda. Okay? So that's basically what I wanted to share for today. I hope saya dapat bagi sesuatu yang dapat membuka minda anda sedikit. Right, if you guys want to see exactly how I trade, how the other members trade in this community, you guys boleh tekan link di bawah, join the Kaizen Crypto Academy. I hope that in this academy you will learn much more, sebab you boleh follow along and see exactly how I trade. Semua TP, entry, stop loss, break even, everything saya tunjukkan dalam sini transparently. So itu sahaja untuk video kali ini. If you like the video, bagi thumbs up kepada video ini, letak komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. I'll see you guys in the next video.